Oke, yo what's up guys, welcome back to my channel, itu di channel Tugas Bakti. Oke guys ya, jadi guys di video kali ini seperti biasa guys ya, saya di sini mau makan ini guys. Anjir, lalat cok. Di sini saya mau makan ini lenca ya, lenca, ikan asin, salada, sambal terasi dan kucai guys, kucai goreng. Oke lah, kita langsung aja makan ya, karena di sini udah sore banget guys. So makan kita berdoa dulu ya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Guys, kita coba dulu ini guys, lenca ya. Tuh, lihat guys, coba sambal terasi. Hmm. 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 Kerupuk guys. Hmm. Daun salada. Nih guys. Hmm. 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 Wah, kalah guys. Hmm. Hmm. Dulu. Hmm. Hmm.
guys. Ini kita terlalu pahit, pas. Guys, kencang. Aduh. Wah, habis guys. Wah, habis guys. Habis. Minum dulu. Alhamdulillah guys. Nah ya guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa isi like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.